Kawai kalong kami na lapalang, kabaay jing kersa ni kajing dawa ka Hinyot Rep Youth Council HYC na kasarkar jalaban pentray kam yaki hinyot ligiman ay jing mon, banya kun persa yaw drugs lingba ka Drugs Elimination and Enforcement of Dream DEED Mission ki badayru ki matray kam ka Dream Project kalaong. Bakalang niya ya kajing kot ki pulet ban let ya kem drugs, bat kakwa baki pulet kin kot ya ka ban let ya thang yaw new jing di penbuat ubaki pulet kila yok kem. Habakran na kajing alang hamot pran balakot penlong daga HYC hamot pran hak hanyaw tarik unay wing araja arpusaw kani kalong kami kabala tip kerteng kum kakong pi so syang kala penpau kajing sokya baka an katulot palat hakabaya day andala kem yakibadi bat khayi drugs. Kalaong baka yo I bagi pulet ki kem henry tang khendet sngi ki badi ne khayi drugs kilat no bat kumta kasngo baka sarkar jala kadai ban wanra ki an ki perking ban te lakam yo new jingdi penbuat. Tongin persangi ke ban te lakam yo ne jatin snil kumba ka HYC kala yang rangba ke ban rapter kong nang bakan longsha ka bajok na ka banta kana kari ka ba ip ke jongin namangi persang ya ka ban pek ya ka ban perkat na ka banta jong pi ki kun samla hadin habut kumno kan jia lada pisuya pekai bat pisuya bun tang bagi weikin ngop bat mangingim ngop kata kalong kepada adu kata selaw baban perinok se bapin kot lang yang ikum bapi kot alen ya kemdok kot lu kan yang letak lok sono kenang bagi nyo I kajing syai bat kajing lek bahajang pi sarkar bagi nyo ina bapin penteri kami kini kimat bagi HYC kalau dawa kenang ba kari berkejai penerang kajongi kang imbiang sesin mereka kun samla kajongi hakawai kasri nimyo syuk ikun samla ki bapaka ki banyale nak bentakan na kajing bah namar kilang ngop tang ha kajing dik bat kajing pensobha sudah Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya